Awuyadura lento. Siyabingelela kuyisonto. Cha namhlanje bafowethu ngiphathele nje kahle inkulumo ethinta indaba yokukhungana uma nisuke nijola. Lento yokukhungana mfethu iyasikhanda isichitho uthando luluhle. Ebese iyalibhedliza lona. Kade uthi wena uyakha, kade usuyabhedliza. Yabona. Lento yokukhungana bafowethu liyanto leya akusiye ukuthi ngayinto ungazi ukuthi ngoba nakho uthandana nomuntu onesiphiwo sekufune ukuthi umkhunge cha. Number 1 uzokwenzeka ukuthi uyamkhunga lo muntu kanti i-communication yenu angeke ihambisane. Izophetha ngokuthi igcine nihlukana. Uyabona? Ukuphila kwenu no2 sensanda thandana nento yinhle ngoba nakho kuthiwa lo muntu nabantu abadala kufanele nikhungane ukuze nikwazi ukuhlangana. Uyabona nenza izinto zabantu abathandanayo kodwa kugcine kuthiwa hayifa umkhungi labo bantu akupheli ngisho inyanga uzowuza umsindo ozobusuka lapho. Lento yokukhungana nijola leyanto iyenziwa uma kuhlanganiswa amadlozi ngoba sekusele ukuthi abantu bagqagqe noma abantu sebehlala ndawonye kodwa sebelobolene sekusele umgqaco ebese kuhlanganiswa nalike kusuke kuzobikwa la ekhaya ukuthi cha umakoti wala ekhaya umakosi sizamamukela le makhungana nikhungana ngeenkukhu la emjolweni. Nikhungana ngeenkukhu nikhungana nezimali ezimhlophe ayisebenzi lento. Uma ngempela abanye bangangifakazela la kuma comment kumanje bangaka abantu othola ukuthi bakhungana kodwa bahlukana nalabo bantu labo. So bafethu ayisebenzi indaba yamakhungana. Uma ningazwani angeke nizwaniswe izinkukhu. Uma ningazwani ninothandana ningakhona ukulalelana angeke nilalelane ngembuzi. Angeke nilalelane ngemali emhlophe. Liyanto nje bafethu ningayenza ayikho lento yamakhunga leya ngoba laba bantu omunye uzothi uma umkhungi uhamba khona emkhungini uhanjiswa yini ma ukuthi nithi nina lento yokukhunga iyasebenza ayikho uhanjiswa yini umuntu yini eswemambiseni bona abanye bese sebethi hayi idlozi langangifuni langamfuni lo muntu alimfuni kanjani emkhungile nijola. Ngoba phela masingakhuluma iqiniso awukho umjolo awukho umshado ongaqala emjolweni. Yabona? So bafethu asingakhohlisana. Lento yamakhunga nani bafethu ayisebenzi lento ayikho emjolweni. Kunalokho mfethu uyifakela isichitho sokuthi uyihlukanele nomuntu wakho ungazi ukuthi nibanga into ngoba nithatha lento hayi ngikhunga idlozi lakho awukwazi mfethu ukufaka amadlozi ethandweni lakho noma emjolweni wakho. Amadlozi abikelwa ngomakoti, amadlozi abikelwa ngengodusa. Lo mkhunga manje nijola la nize kuthiwa kuze kufake uze kanjiswe izinkukhu ezigodlweni. Mina akekho nje umuntu ongaletha inkukhu kimi ukuthi uthandana nami fakhungane nami ayikho lonto leyo. Kwenza into zamakhungu mase yimlobolile mina seyingodusa kithi ebese kuyimake ezoqala ke ababikwe ke la ekhaya umakoti la ekhaya ngoba uyisangoma nje uyamukeleka lapha lento yamahlanganiswa inhlanganisa nisajola ayikho leyo nihlukana kanjani pho nijola ngoba kakhulukazi nina abafowethu enizangoma nina abafowethu enizinyanga niyagijimisa kodwa nisebenjola nigijimisa indaba ukuthi akukhungwane ukuze umuntu nizwane kahle nisajola naye end of the day baphi labo bantu namhlanje bangaka abantu umfowethu osubakhungile kodwa bahambe nazo lezi zinkukhu zakho bahamba nabo lo 200 wakho wawushintsha waba imali emhlophe. Yabona ekukhombisa kona ukuthi ayisebenze ezinye izinto ungayenzi into engasebenzi. Yabona mina namhlanje ngikutshela iqiniso lento yokukhunga ukuthi ushela umuntu mfethu eyisangoma akuphoqa ukuthi umkhunge ungamkhungi ayikho le. Aphandle uqala uzuyovele kubo umlobo olukhipha inkukhu kuyima uthi yamakhunga.
methi yena hayi ngeke sihlangane ngoba vela ngibevele lo muntu engakufuni njengoba ekutshela manje ethi ngeke sihlangane uyokushayela umthetho udu uzukhathala uthi hayi nami ngishiya phansi phela abekutshela hayi ngangenwa amakhehla ngoba nala makhehla aphanyiswa namhlanje aphanyiswa abantu besifazane ayazona izinto yiwo la kuthiwa kukhunge uma ungabuza hayi namakhehla ukhungwa abantu abangaki nje sangoma ukhungwa abantu abangaki mngoma baphi labo bantu namhlanje owayekukhungile uphi uyothi hayi idlozi lani ngasamfuni amadlozi akho wena akwazi ukuthi amukele ukuthi akhungwe bese etshela ukuthi lo muntu asimfuni kunezinto ezingasebenzi bafowethu ekufanele ukuthi nizamse nina qala before ukuze ukhunga umuntu ambisanani iqala ubona ukuthi nyambisana ebese emva kalokho nyaganana emva kokuganana ebese kuyimani khuluma indaba amakhungu uma nisayijolela nje enza nje mfowethu into yasemathandweni akho mfowethu uyijolele kube mnandi yonke into ibe right yabona ayikho into ezothiwa hayi kufanele ukhungwe ukuze mhlawumbe ngoba lezi inkukhu bagquma nazo abanye sebekhungwe kawu8 yabona uma ngingabuza abanye bafowethu abanye ababe bakhungwe namhlanje abekho kunabantu abakhungana ngo2018 kulo nyaka kodwa baphila nabanye abantu bahlukaniswa yini mawukuthi lento yamakhungu yasebenza emjolweni nihlukaniswa yini phone ikhungene alukho uthando bafowethu eliyohlanganiswa izinkukhu alukho uthando eliyohlanganiswa izimbuzi uthando eliyohlanganiswa abantu abawuthunga okuzwana kwabo bengithi nje nginivule nje amehlo nje lapho bafowethu ngoba sometimes ziningi izinto bafethu osisi kudlaliwe ngosisi ekuthiwa ababe bokhunga amadoda abo ngoba izangoma badlaliwe ngobhuti kuthiwa abambe bokhunga intombi zabe ezizangoma ngoba kuthiwa zithwasile zizangoma ngoba zabathandaza kuthiwa bahambe bayokhunga kodwa namhlanje stili lezo zangoma zahamba nalezo inkukhu ungayenzi mfethu into engekho lenge yamakhungu emjolweni ayikho leyanto leya uma ningazwani nomuntu anizwani nje total ngizantshela nje iqiniso mfethu ngoba ezinye izinto abantu uyayenza into lokhu uphinda into eyodwa uphinda into eyodwa umuntu uma engakuthandi angeke ahlaliswe izinkungu ngokuthi wena umkhunganga noma meke wamkhungu uzokuthanda ngeke usuke evele ngakuthandi yabona mina kunina nonke nje ningilandelayo noma nonke ama followers ami nginitshela iqiniso namhlanje lento yokukhunga ujola ungalingi nje uyenze isandelenene nje futhi nomuntu wakho kube ukuthi niyahlukana umuntu umeze ukutshela ukuthi nihlukaniswa ngoba umkhunganga ubomtshethi kakade beyivela sizophela lento angeke sihlanganiswe izinkukhu ngoba kakade kakufike mina kwakhuluma mina sazwana nawe noma futhi singasazwani kuyobe kuhlukana thina ayikho inkukhu eyophinde mfowethu ihlanganisa uthando la alukho uthando elohlanganiswa imali ekuthiwa yakhunga alukho uthando mfowethu elohlanganisa kuthiwa yembuzi yamakhungo thandana nje nomuntu uzenze uyenjoyelela uthando lakho niyenza yonke into eyenziwa abantu abathandanayo ufree lapho uma ningazwana kuzwani nina bantu eniphilayo ningafaka amadlozi lapha nani futhi nina zangoma niyeke ukuthi noma nina abantu abaneziphiwo niyeke ukuthi manijola ebese nilokho nithi hey mina manje umkhulu wami phatha umkhulu wami ake niyeke lento yamadlozi ukufaka amadlozi emjolweni yenu akusiyo ntanga yenu amadlozi anikele ukuthi sebenzana umsebenzi wawo akasinikelanga ukuthi wafakena emjolweni ngoba yiyo nayo le eniqedela ukuthi nigcina abanye bahlale bengenamadoda abanye bahlale bengenayo intombi yilabo gogo nomkhulu ababafaka la uthandweni mawijolela ijolele nje clean mfowethu umuntu uyeke ukufaka izinto engangeni othandweni hayi manje idlozi lami kwasha kwacima kwavutha amalanga ayikho yonke lento iyeke mfethu lento ayisebenzi uyayenza into engeke isebenzele mfethu yadura lento Dr Nkunzi phansi esigodini sasembumbulu bafethu etholeni